Previously on Uthando Nesikwele, Love and Jealousy. Kakunati nani shithini makwala labangani bakho yathini sizombona kusasa mama ningethi sifanele nithuba manje Mngani Clementine. Yo mngani nawe shisha sona yathi yini? Njani mngani? Ngiyaphila ti mngani nawe ishisa nje. Ngokula bathengisa khona ama happies e1 million. Ngaleka my friend ngala samso check mara I'm not sure yilo mdiyalo yayi. Eish. Yanyanyisana ngini. Ngikakhulu asingivalele mnyango. Phela yo mngani ngivakahlile. So ufuna kuchina ngibe yo on flick mngani. Asingivalele mnyango. I hope mndiya yakho sotsala ama-happy sakho nawe mara setikhulile kufani mngani wena makungiwa asifana ukuthi nalo mndiyo unayo yini. Hello my friend. njani? Unawo happy say 1 million lapho malini 15. Yadura mngani shema samba Tot. Vanessa, minha filha nu. Yeah, sure. ngathi noma kushiya nomalanga ngeze ngicabanga elokugcina lelanga sindawonye ngikaka ngifaka yazi ngiyahamba kusukanga ngiyobhala mekubele inyanga Alright man. yo ngiright inzaba Ngiyabuza ngoba ngathi awuko-grand. angiko-grand ivelela ngasedakini sithi sidakutongibiyele nasentatilima nini Ngiyasiva sama nje bacoca ngalowo. Tusabantwana. Khipha la maspele. Etsema uthi mara mbuku ngikho lo futhi saka. Khipha la maspele. unjani Wona so umfana manje. Umfana so yakapha. Sengibani belena likahamba nayo lo ma-art. sokuliye mfana simachitha ngomedeni lo yalo wangale top lo babembukeni kahle Lo. nguye Ubani igama lakho vele? ngithando mara nabanye bangibita ngashameni wena Mina ngimkhumanda. ngikhomanda wena Yeah. hayi okay Mina abanye bangibita ngamakhathini. Yeah. mina ngibita ngabani Noma ngiliphi litsandzako. okay mina ngibita ngamakhathini Yeah. Kuyaba ngixolisa ngaloko kwendakala iy'tolo. ngiyakubonga sengikhohlile nawe akunankinga it's fine Kera nginankinga. Yebo busy ngane later on vele. kude angibe ngihlele endlini Ngingathanda ukubona again. yini Nzambama Yeah. okay sibuye ekhaya ke mina Ngihambe kahle. sha
mina kona nakudalekani phakathi kwakho vele nayo lutsheni Mina ngiyazama ngiyapatanisa ngithi nani madoda phela ningahlabiseli phasi ngashaya imkhonto phansi. Ngikutshelile ukuthi abajoli uyahlanganisa. amara mina obvious mina phela mina ngakuva uthi uyamfuna uma ngikubona uhamba naye Ngivele ngiyayala. Awangiphuthukeli ntwana waminya mstadila phaya. Nokude uthole ngihlulawo lapha kibo bonke nokude ngihlulawo lapha mina ngongena egroundini. Bonke. Oyo. Awunamazazi ntwana yakunayisi. Ene mangiyifaka lapha ngiyifaka nawo lamazazi. Lawo longogcokile. Anibuka nithi idumi ngiyifaka nawo lamazazi udobona. Yo ngiyifaka udobona. Hamba nawe mina. Ya. Mina ngifaka nawe mina. Kena. Ngibona ngoba uyangithola. Hayi mbabala leku. awuyifaki sigcwale awuyifaki ngicwale Mina ngiloyifaka nefaka. angeke mina angeke kuyo wena Wena kanti kahle ngiphilela Nalo moya mina nyalo. Ngahlulwa yini? Ngahlulwa yini? Wamara wena ntwana ngiyasela uzangiminyisa ntwana Ngiloyifaka mina. Yaphikisa nawo. Angiphikisa uchama. Ngiyifaka mina nyalo. ifake sibone ifake ngicwale Ngeke lo mfana lo wana madoda nevine nyamato yojike endleleni inkwala lo mfana lo Utoya lo mfana. Indaba lo mfana nothi ufana nawo khamsini. madoda likwala phela lo mfana lo inzaba ngathena mpreza ngeke hayi nyamato Utoya akafani nawo sabakaba angeke Tsala ngiphile naye lo angicali kumati namhla nyamati Mina befaka lo mfana onalanga kuye wena tobo cherry ngawalanga dlwedi nguku bemnyama eveni mina wena bo cherry abaminya mntwana yabaminya natatiyo ngito surprise muswa ntinya kutshela buka mara lo noma singathina akayinzawo ngeke hayi lo singabheja buka ngeke hayi madoda lo akayinzawo lo Abachomi. Ngivinje kulomfana phela. Makhathini. Ngani uthina uyaqolisa for la kwenda yabo. Yebo nami ngamqala ngese ngaba nama attitude ngoba vele ngiyafuna ukukhamba ukuthi ngiyamfuna phela. Yabo Ngizakubeka kwesitulo. Wena umthola nini two shots man? Mngani awusisheshe. Ya nama ngathi ke mngani. Ish. Mara mngani ufune uchubeke mngani. Khona plan B mngani. Khona plan B na? Khona plan B mngani. Khona sixoxa mngani sixoxa mngani. Mngani mele na plan B nje Nje ay. Oh, mngani ngathi na plan B na two shots. Yes. Let's go to Les. You can't even talk English girl. Nje. Wena mngani. Mina ngeke mngani. Ngabe yakuthi mina lo tamlo sinyamba susela file la utenda boss. Endothatha amakhathi nesho engwadle mngani. Angifuni ukukhuluma manje. Mina mngani shemi mina ngiyacela sathi wami Ngoba mngani wena uthulile uyafika la yini ungamekela la muntu utogibela inhloko mngani. Utogibela inhloko ungavumi mngani. Iproblem umuntu makasecala jola nemacherry bafana baba nemona. So what must we do guys? ungaluzi lithemba ngeke utomthola lo Plan B. Plan B. Hayi na plan B khona futhi na plan B angakusebentela. Khona mfana manje ecotha kufika nyalo wakhabo makhathini angakufanele. Angakufanele mngani shemi. Angakufanele manje yakugibela inhloko. Mina wami makhathini lalela sese. Nangiqhamuka naso. Mngani. Yo mngani, shem uthini mngani? Hawu guys Nakutshela wena mngani. Uthini? Anyway, yathi mina phela angifuna ngihamba ngekhaya shem. Mina nemngani wami we dating the same